Dobar dan, Miki u Solusu. Dobar dan, dobar dan. I za početak, naravno, najkraće moguće pitanje, ko je Miki Solus? Miki Solus je momak iz Zagreba koji je patentirao rep na klaviru i rep na harmonici. Bježi od gitare i repa gdje god stigne. Pretpostavljam i o čemu god stigne. I o čemu god stigne, jel? Pa gledajući ovih par spotova, prvenstveno mislim da se ti i ekipa tvoja dobro zabavljate. Pa hvala Bogu, da. Ja ako nešto ne volim nekakve pretenciozne umjetnike. Tako da mislim da u svakoj stvari koju radim, a prvenstveno u muzici, u startu radim to da bi meni bilo dobro i zabavno, jel? A onda, ako je publici dobro, još bolje. Dobro, ali progovaraš o ozbiljnim temama. Pa ne znam, to možda ja više manje nesvjesno progovaram, jer ja nikad nisam htio biti neki muzičar koji se bavi sad nekakvim društvenim temama, pitanjima. Uvijek sam gledao to ko neki svoj mali svijet, ali i kažem, više to nesvjesno dođe nego sad da ja otvoreno želim nekog ili nešto kritizirati. Ajde, poslušat ćemo dio i pogledati dio iz jednog vašeg spota, pa onda nastaviti brbljanje. Može. Daj nam ti opiši postavu. Pa zapravo se postava u zadnje vrijeme itekako izmijenila. Postava koja je svirala pa sve negdje unazad godinu dana bili su Andrej Tačegin Tačko na kahonu i Frane Visković na bas gitari te ja na klavijaturama. I to je bio taj nekakav jazz punk gangsta jazz trio s kojim smo mi u 3 godine svirali više manje gdje god se stigne, gdje god možemo, gdje god nas zovu. I onda je pola godine bila formacija, došla je Medarda Pak, saksofonistica, i bili smo 4, da bi sada unazad par mjeseci ja odlučio sve dići na malo veću priču i sad smo prava bendovska 5, jel? Imamo 2 saksofonista i 2 gitarista koji su uvijek na dispoziciji, pa jedan koncert jedna postava svira, drugi koncert svira druga postava, ovisno ko kad može. Našli smo novog bubnjara stalnog, Karla Mrkšu, jer Andrej Tačegin je morao u Berlin otići malo pronaći sebe, malo vidjeti svijeta i tako to. Tako da od starog benda smo jedino ja i Frane Visković na basu ostali. A ostala ekipa je nova i sad zapravo uvježbavamo se za koncerte koji su za koji mjeseci na ljeto, da ih izvedemo u toj, ja bih rekao, nekoj big bandovskoj konačno 5 koja ima puno širi spektar zvuka od 3 u kojoj sam do sad bio svirao. Znači li to i promjenu stila? Promjena stila, pa da, apsolutno. Mislim, to je sad uživo puno je više, ajmo reći, malo pitke, puno više otišlo je na neku pop stranu. Ja sam se ove 3 godine nekako sam u toj formaciji kajon, klavir, bas, kao da smo istražili više manje sve mogućnosti i jednostavno htio sam nekakvu promjenu. Ta promjena prema popu je, ajmo reći, nekakva trivialna promjena, jel? Većinom bendovi imaju taj put da krenu s nečim što je onako malo zakučastije i onda se otvaraju prema nekakvim šire prihvatljivim pop formama i tu sam sad i ja, jel? Ali meni, hvala Bogu, nije plan sad naći nekakav taj obrazac koji prolazi kod širih masa pa ga tjera do kraja života, nego sljedeće 2-3 godine maksimalno se usvira s tim bendom, izvući iz toga koliko god se da i onda opet neku novu foru za koju godinu probati. Evo da još jednom utvrdimo tvoju dosadašnju diskografiju. Dakle, prvi album 2011. drugi 2015. Imaš 3 EP izdanja. Da. Imaš živi album, koncert za klavir, bas i kajon iz 2015. I sada spremaš novi, 3. studijski album. Da, zvači se vrlo vjerojatno 90% muzička škola Mikija Solusa.
izaći će na jesen i to će onda biti kao nekakav završetak te muzičke trilogije. Jer prvi je muzika za sumnjive kvalitete, pa je muzika za djecu penzionere i ovo će biti muzička škola Mikija Solusa i tu zapravo stavljam točku na i tog nekog prvog dijela karijere u kojem sam prešao neki put od tih prvih kućnih lo-fi snimaka pa skroz do pjesama popastih kao komercijalnih kao ožujak. Imao sam taj neki putanju, baš htio sam proći sve te faze i sad nakon ta 3 albuma mislim da ću moći puno slobodnije raditi, neću imati taj proći ću bez koncepta raditi. Ova 3 albuma sam namjerno radio s tim nekim konceptom, a nakon toga će biti pa je malo sve slobodno. Naše bosansko-hercegovačke perspektive dojam je da se u Hrvatskoj u novoj generaciji događaju krasne stvari. A kako iz tvoje perspektive ti vidiš na današnju scenu, na tu novu generaciju? Pa istina, cijeli taj nekakav novi kantautorski val, mislim i bendovski val je kod nas izašao, ne znam, tipa od Ivana Ščapeca koji je imao projekt Vlastu Popić, sad svira u Sejnu, pa do Denisa Kataneca čija je zadnji projekt Klinika jako dobro prošla kod kritike. Pa ne znam, ja tu kantautorica na engleskom, na hrvatskom, Nina Romić, meni naša najbolja kantautorica. Živa scena je i istina Bog da u zadnjih tih 5-6 godina su se nekako stvari odjednom desile, više bendova i više izvođača nego što je to bilo u nekom razdoblju prije toga. Pa se zato i može pričati o nekakvoj scenici jer smo svi negdje više manje skupa izašli i svakog tu zapravo zna. Ne? Dosta je homogeno. Upotrijebio si termin scenica i dobro, mi sada umjesto bivše države imamo nove i puno manje države, pa onda samim tim i puno manje scene. Scenice, da. Kako ti tumačiš činjenicu da, evo, spomenuli smo tvoju diskografiju, prateći informacije znam da si u Hrvatskoj jako poznat, a već kad se maknemo dalje u Bosnu i Hercegovinu, u Srbiju, imam dojam da niko nije ili su rijetki čuli za Mikija Solusa. Kako to tumačiš? Pa tumačim ne znam, pa nije ni u Hrvatskoj sad to neka popularnost. Nama generalno recimo ide najbolje, ide nam na sjeveru. Mi zapravo, Dalmacija nam je recimo u Hrvatskoj neka slabija koncertna točka. U BiH smo bili svirali par puta u Sarajevu i Mostaru, ali nikad nisu to bili nekakvi sada bolji, to su više bile nekakve skvoterske svirke, jel? Ili u Mostaru po kafićima, bili smo recimo u Jabraševiću, ali nismo nikad imali dobar koncert subotom koji je onako malo profesionalni bio, jel? Kako ja to tumačim? Pa ne znam, nama recimo odlično ide u Sloveniji. U Sloveniji nam ide odlično. A ovom našem bendu Mort, njima opet zbilja po Dalmaciji ide odlično, što nama ne ide. U Beogradu super prolazi, južnije nismo nikad svirali, gore smo po Vojvodini dosta radili turnejice. U BiH ima najmanje mjesta za svirat, pa smo najmanje bili bili smo i gdje smo bili pa ne, samo u Mostaru i Sarajevu mislim da smo bili, da. Probali smo, mislim, Banja Luku, ja bi svirao, samo što je situacija cijela koncerata što se tiče nije prebajna zadnjih par godina i nama recimo ovdje u Hrvatskoj počeli su neke sulude poreze na koncerte, u Sloveniji već duže vremena, tako uvijek je taj problem s parama, jel? Niko nema para nigdje i manje se svira, mislim da je to nekad prije valjda u Jugi bilo bolje, za vrijeme Novog vala, to se, jel? Dobro, ja ovu tvoju priču moram komentirati iz svog novinarskog ugla. Mislim da danas mediji nisu toliko usmjereni na muziku, pogotovo ne na urbanu,
I šta onda s tim? Ako ja nekome spomenem Mikija Solusa, a on nije na televiziji vidio ni jedan vaš spot, priča je završena. Apsolutno, da. To je bila recimo prije par godina, malo je bilo kao neko svjetlo u mraku kad je ovaj časopis Rolling Stone počeo izlaziti. I to je onda dosta pomoglo cijeloj priči. Znači, ajmo reći, to su bile kao neke novine koje su malo, nisu ono underground. I automatski se u to vrijeme, ne znam, više koncerata dešavalo, je bio veći hype oko cijele scenice, a danas kad se gleda, jedino su internetski portali ti koji zapravo obavještavaju o stanju na nekakvoj sceni koja nije nužno neka mainstream scena, a tužna stvar je šta pod mainstreamom zapravo više danas ni ne prolaze nekakvi veći alternativni izvođači, nego bar u Hrvatskoj mainstream znači ko nekakva Severine, samo zabavna glazba. Danas je nekakva pop glazba, mainstream glazba poistovjećena sa zabavnom glazbom, tako da ne znam ni veći bendovi poput Hladnog piva, to rijetko kad će se vidjeti njih u nekoj televiziji, bilo kojeg formata na televizoru, jel? Nego se zovu ljudi samo iz te zabavne branše, a cijela kultura, cijela alternativna glazba kao da se ne smatra dijelom naše kulture, nego kao da je to nešto što se treba skrivati, a samo ovo što je iz zabavnog fazona izašlo, samo to se računa, jer ovo ostalo ko da ne postoji, osim na internetskim portalima. Mogu li onda zaključiti da ti i tvoja generacija niste zadovoljni recimo minutažom na televizijama? Pa ne postoji minutaža na televizijama, znači postoji, CMC kanal, Croatia Records, na kojem se ja sad puštam, zato jer sam ja sad trenutno izvođač Croatia Records, ovih par singlova smo izdali, vidjet ćemo hoćemo li album izdati. I to je, znači, ajmo reći, to je privatna televizija, a i opet, iako se ja puštam, 90% glazbe koja se pušta su razni magazini, i ne znam, Lidija Bačić i Jelene Rozge i zabavna glazba. I kad se ja pustim, to bude, ne znam, jednom na dan ili bude u nekakvim kasnim terminima. Mislim, ne samo ja, nego cjelokupna alternativna neka glazba u Hrvatskoj je kao dobra glazba u mediji izjednačavana sa zabavnom glazbom. I to mi smeta jer ne postoji prava platforma, mislim, postoji HRT-ov noćni program, oni puštaju glazbene spotove između 1 sat u noći i 3 sata ujutro. Mislim, pa ko to gleda? To je jednostavno ne postoji, država ne podupire kulturu. Katastrofa zapravo. Pun mi je kufer svega, daj mi Coca-Colu, stavi 3 kocke leda i daj mi ležaljku za plažu, da platim si masažu i na roštilj okrenem morsku ražu. Pun mi je kufer svega, prijatelja i rodbine, domovine, jeftinih pašteta u tubi iz trgovine kad pročitam novine. Pun mi je kufer žute kronike, pun mi je kufer svega, studenata i kolega u menzi koji guraju se preko reda za hranu na iksicu od frenda, uzmu sok od jabuke, picu, kolač i bananu. Pun mi je kufer profesora bahatih i ljudi koji mi u knjižnici vole šaptati jer slabo čujem, sjeban mi je sluh, za 10 godina bit ću ko Beethoven gluh, kufer mekanog Britpopa, lounge bar muzike i alternativnog roka, harmonikaša, doping sportaša, Huljićevih klapa i CMC tamburaša. Pun mi je kufer onog benda Sarsa, copy-paste muzika, stvorila se farsa ko da su pali s Marsa direktno na guzicu. Ako želiš bit poznat cine, sviraj ska muziku. Pun mi je kufer hipstera i skatera, spori kompjutora i YouTube hejtera. Daj mi da čitam partij mladog Wertera ili ću postat zao poput Darta Vadera. Pun mi je kufer levim brau pive, kvas, droge, raše i lažne alternative. Rekao jebeš LSD, hašiš, putru i gljive. Idem u Međimurje s bakom, brati, šljive! Može se govoriti o ipak velikom iskustvu tvoje bande i tebe naravno samoga. Mm-hmm. Tvoja preporuka mladim, novim muzičarima? Pa preporuka je da se treba svirati, vremena su takva da ne postoje prave neke platforme za promociju glazbe i mladih glazbenika.
kao nekad nema nekih sad časopisa, sve što ostaje su internetski portali, jel? I jedini način na koji se može doći do neke publike kad počinješ s bendom je da ideš neki mladi majmuni i svirate gdje god možete, za kakve god pare možete. I obiđete cijeli ovaj naš prostor bivše Jugoslavije, ali zbilja ima mjesta gdje se, gradova, sela, gdje nikad ne bi rekli da se može svirati. Ima jako puno mjesta na kojima se može svirati kad je mlad band i kad nisu neke velike pare u pitanju, i to su jedna lijepa iskustva na kojima zapravo možeš izgraditi sebe kao muzičara dosta, jel? Prije nego dođeš do nekih većih pozornica. Lijepo smo se izbrbljali o svemu i svačemu. Ti si u svojoj priči spomenuo mogućnost i potrebu da se svira gdje god se stigne. Pa mi pada na pamet pitanje, koje je najneobičnije mjesto na kojem je Miki Solus nastupio? Svirao sam s dečkima, u vlaku smo bili svirali. To je bio jedan vlak, kao 2 vagona su bila puna između Maribora i Ruša, samo malo, neki motor mi je prošao, sad se bolje čuje. Bio je taj vlak koji je vozio od Maribora do Ruša, to je malo mjesto u blizini Maribora, nekih 20 minuta i puna 2 vagona su bila, ozvučenje je bilo na baterije, kahon nije bio ozvučen, znači samo klavijatura i akustični bas, i ko da smo se vozili u nekom onom vlaku za Hogwarts, u nekom filmu Harrya Pottera. Vozi vlak vani, noć, pada snijeg, mi sviramo u vagonu. Je, baš je vrlo neobično i sigurno ćete to pamtiti. Ali dobro, kad već brbljamo na tu temu, koji je najznačajniji nastup Mikija Solusa? Najznačajniji nastup? Pa vjerojatno je bio onaj nastup promocija prvog albuma u Tvornici kulture u Zagrebu. Nakon toga je sve išlo nekako malo lakše, jer tu smo i prvi put zasvirali pred malo većim brojem ljudi i medijski je bilo dosta popraćeno i zapravo od tog nastupa sve je nekako malo lakše. Taj nas je izbacio na neku površinu. Jel? Miki, hvala ti. Ništa, hvala tebi puno. Pozdravi ekipu. Budem.